Okay, straight to action. I'm Wakwaba, MPMO GH Live Studios, Ghana's numero uno, and I had in some panel Asia quick update. Ghana football punto entina yatana siya good year kwan so yɛde nyina no ɛsɔ mo poki kra na yɛtumi akɔ yɛn mu ntɛntɛm so ɛwɔ mu na yɛhu sɛ deɛ ɛbɛkɔ na nɛ on this very episode welcome on board yɛdu rem the Kings project ɔbɛka asante kɔtɔkɔ Kings project na ho hia ɛnyie paa Kotoko ebefa ne ntama pa e de afra egyina facility nom ene nneɛma ahodoɔ a team no ɛka sɛ ɔwɔ ene ne yɛbɛtumi de abostu yɛ ho na yɛtumi de yɛ ho ato to teams ahodoɔ a ɛwɔ abibrem hanom and of course amanane nkuro hodoɔ so na ɛkɔkɔɛ sɛ agye nserepe na afei ne ɛhan dan akɔdam ni adeade a ɛsa o kasa a wontumi nkuwa yie yes ɔte so team deɛ ɛsɛ yɛte yɛayɛ adeɛm na yɛtumi bɔ yɛto hyire na yɛtumi di mensɛm egu other clubs so yɛkuta very update a wonte ne baabi a ɛhia sɛ ɔne me stay glow na mede ne nyina ɛsom wɔ yes yɛnya nice video footage ahodoɔ nso a by kind courtesy of our big reporter ne din ɛde ora gracious na dama ɔno ɛna monitor grounds ɛde ma yɛ wɔde bibia ɛma yɛtumi nuanom a mo amonɔne me nuanom a mo wɔ fie mo echichi ene benche ebe biara mo bia wiase ntwo no ene ne ntwea so bia no ye mo akwaba eba on board Kotoko artificial pitch almost eya ready anisa new natural grass baako eno nso eya ready anisa panyufo edi ho nkomo now sikakuo bia na se adwumakuo bia wo mo nso ebo ayie papa gas company bi nso aba on board nom ne ade but mami fan to anim answer ebeko training purchase no so no nyame bo next season Kotoko be the first no mami fan to anim say asante Kotoko mpanyimfo ene ebia ekuo bia wo mu etu efama gudie wo Ghana ebetumi aye sponsorship package kesi aka abuma eno ya de mensa ka me leto ye ne tiefo any by just of teaser e will show we so na mesha da ba ebresem abebiebiem e de amount yes a big company, very giant one pa. Monkra bon bamu ni ade a. Sa sponsor we di enka nye marketing manager bia na akofa ba. A team ra ono na akogye na ade. E de bon say ensam afri mansia na eba. Regards Kotoko dia if you kese ma na anam say high ahembobo ano sports. Ene ye de ensom wo. Me say next season Kotoko any company kase pa ba ko a wo mutu efoma gudie proper one. Ebeka bom aye patabom kasubom a enye fede agro enti se say the ensa ka biem ene se asante Kotoko rura na say tu yes na say tu who dede nana ba ko pe na say tu abibiem na nani abre pese facilities ahodo no eye up to speed enti what the pressure akra ato amanfo so mpanyimfo so se ese ahwe ne ye niema ma niema etumi koso ne senti mo amakọ adakọgya achi sia no wahu se eniema hyase take shape ekonanim kọ ahoma no so ne akodi nkomo de afa hom yes yete a yentena ho enye armchair journalism yesoma ema yenuanum di achi no mama vivid report accurate one na yato so e de aboye ntwihiri ekoye nim video ye da so yi eye chase artificial pitch na yebekọ akodi mu nkyeremu ena sa video we nso eye bia baako edan ahodo a ekoso sese building no na nani abre papa eno so yaba bedi hu nkomo sa video we nso eye natural pitch we eye natural pitch a contractor no call this week wahwa me adwu bibia a ekoso kama sa ne ma me ensa nyina etodwa ewa dako giachi a enye fede agro nti ensa say ne nkodi nkomo na ya reporter no kogina wa bra na nanom ekoye no di akyi no fanto anim na na ba kwa me gracious akyi once again eba kasafidie kase so bibia boko boss nyango pandum yeginem yeginem pampe nice one na video ya me nsa kan me hu artificial pitch yes nei okay mama kan say new pitch mama kan say o na aba bechirim new pitch yes new pitch ba kunie ena we nso ya building man for contractor no ejina ho gidi
wo boy juma gadindim gadem. And the other video, and also asase yatama ya juso don kom kakra na ese ehona tiakom ya mem so amenakom. But then say free new picture so when I'm paying for inspection contractor nomni ade ene Ghana gas fo bi nso be fa nkyɛn na ogyina hɔ bi my nkyerɛmu dia na ɛkɔ. Okay, boss, me na wase na me san so na ahwefo nso ase. Before see me vre mu no, omo subscribe to the channel so munya subscribe ya na bibia anya kama. Very important. Na new page here make kan ho asemi. Unim say club ya Kumasi Asante Kotoko already no. Omo wo picture, omo eye so training. Yes. Eno eye dada na ewo soro ha sei no. Baby container house ne wo no. Aha, the one I say na eno old pitch. Na esa mini de tia ne say we no enye de omo yaso training na ni. Debbie. Enye de omo yaso training ni. Okay. We a new one yewura eye edi ama team no. Okay, quite. Aha. Enti say ukodru adako jachi a say last time na oma direction no o see highways ho na ofa kwan ne so mputu kwan na yesire wura se onye no fa so na ko anim a bakoto se asase nyantam kese da ho a pitch wo ho no ho na crowd bi Kumasi Asante Kotoko team no eye trading na udru ho na ko anim kakra a soro ho no na omu se building bi no mu nsi wie ye no old pitch no ho na Kotoko team no ye train wo na old pitch na se ho no no and a new pitch here make come once me ewo. And that's the new pitch here. Yes. Na new pitch we no a picture. Oma ye hu adwuma dadaada. And omu gusu omu ye hu adwuma. It is a ohwe video ni mu a obo say enkrofo bi et pitch na so a omu etutu. Yes. So ohwe video ni mu a ebi mu te pitch. Yes, ebi mu te pitch na so a omu etutu na pitch way picture edi kan di won komo e di akire yahwefo na ye ka kire omo se nyankopon adom a next season na ye kwako room 2025-2026 season no. This is the picture club ya Kumasi Asante Kotoko team no ebe yeso training na ohwe sene etie na eye green enye artificial pitch bia. Okay. But a natural my young juma ache. And we no any grass beer say Yakutu twins on you be near Dabi Honum, Dabi. So ocean near Elcoso Ewana, na ebimutiwa or mututuna. Into tuno or mututuno, a whiz. You can say unwanted plant, ye ain't yan or and no mututu get free mono. It's a debia, a debia, a fee, a hodia, and a win here. Into omututu edie free ana ano ho no no twetane esre no ne hwa num na na bode ne tase enwura de odi bebre num enwura na wo mu na be ha player no afrim omututu ni nyina die afrim etinyankopon ya adoma next season no na pitch no aye ready edi amakro bi Kumasi Asante Kotoko team no and where your picture eso ya mere pa enya ne so den bia omanya abotre ana omaye e de ema team no eti we eka Kings project a yewura eye e de aboa club ya Kumasi Asante Kotoko team no sene be ya team no betimi a train yie na omo matches bi ombebo bia no enko ha wo mo no be wini e de ama bobo ku no eti ohwe ne de wa pitch ne na update aba ho no eye se omo 2 weeks no afrim omutu 2 weeks ni nyina afrimu na aka ni omu hia no a omu de be ya adwuma ohonom no omu wi omu betwa so na omu rolling machine e be fa so ayeso adwuma kama na omu twa lines na omu di post na ba besisi na ohwe ano ho na onsa ano ho no ase white e ho ne white bi na ase enwura bi e50 wom yes e ho no na omu di dugout ebesi omo de baby a players no betna no and a new one on my ye and your old one there was here when I'm using there be we no kwakwa and bibia ye new e wo ho bibia ye new
post on be use everything eye new wo ho a omo edibesisi a ebeboa ama team no nso afom nto mapa during their training time and so ewo honom it is old pitch no asie no eho ana sa new pitch we and so ewo. Okay, nice job. Inti said the nipa teso no mo amohwe anuanom bi tin finfin pitch na so pao. We Eso cameo no ne kase ne tetrete. Yes. We kwa so mu chamienu anka be yi o ana ebeye pa boss ebeye eso ana we no omaye no kire level a betimi abo matches wo so enye train kwa matches ebia FA Cup matches bi na say e was say hia so mo bon wo ho a betimi abo no wo so. Okay. Great job. Inti said the one who say wheelbarrow siso no na adasa man so take park in finfin no enya dribbling no more no mo twe enwura bone na wo mo koda ya befu asiso na afri so enwura bi te se tweta wo a onim sa enwura no tweta yes ena nunum so ye de sa eno so mo twe afri so nkwada board ye nom ne ade nyina no wo mo twe e de afri so na aba be kansen a twedi ampo nyankropon ahya abo na eno na ada ho. Nice job. Yada say so am yehu sa ade no na ba bia hu sa fita ni nyina no nso ho nso ene ye de dugout nkonya e betena so wo ma ti bench no ho no betena technical handlers any players e betena bench no sa na esiti anti the Kings project ene ekoso nanaba yenko video number 2 mediato so Yes. we mi hu ayon Ross ya erect na blocks no wase edan we nye dantia edan we wu a wasi abrosan na so hu abrosan said the ni sie tie no sa na soro no form ni sie concrete ekom yie pa we amana ne donko na atim si yagu na asase kokko na pie aba soro na ene di flow level na say di be flow no eno nso ye hipu ejira mfinfin nipa dasa ni gina mu a omo ye adwuma enye ba ko nya mienu nya miensa nipa no dros dewa eno mu gina mfinfin eye adwuma nana boy ntremu eno nso se na eko boss wo hwe dwumadie na omo aye na meka emra omo di aye na se this omo di aye na obe surprise just 2 weeks ana omo di aye se adwuma no 2 weeks ana omo di aye adwuma na yahwefo ehwe e wo screen so no na we eye Kings project nibia na dwumadi a ekoso e wo honom no eye 4-story building abrosan a etoaso maako 4 and 9 ana ekoso e wo honom no na obi bebusa say sa abrosan wi omo de ye den eye abrosan a krobia kumase asante kotoko players no ebenya abotre akogemi e wo honom. Oh, okay. Eno ye baako 2 eye baabi a wopese onya krobia kumase asante kotoko mpanyimfo wopese wo hia wo mo ne wo di nkomo wopese wo de letter bi koma wo mo e wo officer secretary ubenya wo mo yes ba ho so e ka ho yenya gym wom yenya secretariat wom ko anim yes uwia baabi a players ebeda omo bejuju omo ho after say omo aye training after say omo akwakobo matches na say uye player na ofram no ne na say oba oman yi mu na ope baabi ada ubenya ada ene hono players apartment and answer omo lodge yes eti eye nyema maako miensa anoma ka bom na ye hwienso a se team no eba be ye training ana se team no ewo match bi bo ewo adakoja ache ho a ya get changing room e di ahye ba bi a gym center no wo no se players no kwa akobo omo matches se players no kwa akoye training se players no bebo friendly game ewo ho no ma omo akotesa omo I had to say a hot ne hot more or less dressing room kakra bi sa no yes ko
On say Kotoko players and so omo free baby omo tena back training ground so omo dress honom nom de atena bus ni mu nom de aba edi se we player bi mpona se ne uti ofie ana oba training a oba obehye ofie atare oba no be change wo ho about gens oba no be change wo ho wa ba be change wo ho wa hye o kit o jesi a wo de kwakwa e training na se team bi ne Kotoko ebebo friendly game e wa dako jaachi a mo ba mbetimi ahye mu fie atare bi a mo pe mo ba ye be ma mo room ho na ma sesa mo ahye mo jesi kama na makwakobo friendly game no okay na project ya ekoso yi e wo ho no mo no ye ne omo ye sa adwumadi ne ekasa ye no omo say ye mo omo just 6 months bosumi nsia 6 months omo de be project no good job na enye se afi na mko kraka nyema de aba se ukọ adakoja achi honom na ura container house ya na ewo honom former your friend is saying container no ye nana ya ponsa ye no ukọ ho na iron rods cement everything obenya no honom so cement bonds wide 1.4 ayade omedi kan ye ho adwuma omanya abotira plane aye ho adwuma ejachefo ase mo ha me post video yi mo hu edan na e wachire na ya gusu na na se ya boso no yes uncompleted one bi o ne Dr. KK Sapon de no na emum de wo ho na obi shata de fita eno ba be kan ho asem mate de wo ho na obi shata de fita no ho nom ena na ba kira building materials no egu na ba ko egu na mami di kan fangura ho se na wodi kan bodi mami di kan fangura ho na me renfi o hwe Dr. KK Sapon ne dan na e wo ho na nko osi no honom ena mo amohwe video no papa no hye white na eko no papa no hye white na dia ona ntiko na honom ena Dr. KK Sapon ba e oni MTN na nko moyo na naba ma poso no ntika safa ho yes sa dan na e wo honom no obi be se ana otumfo eboa si dan dia wo e wo ho dia boa Kotoko boboko na ena ombegya ho da bi omunya ne ho nipa bi obeka so omugya ho bi oboa okay omu esi dan ya ye hu omatwa foundation kama me no ka say workers ma 13 ejina so a omo fele no okay workers 13 ana ejina so omo fele ene grader ebaye ebedwudwu nchen ni nyina selebe yo mbenya abotre enya freedom edi aye adwuma no ye na sa building na wo honom no aye ka ho asem se yewura Dr. KK Sapon ana eye sa adwuma no omunya no hokwa omu si building we edi abom na o mato aso aka adwuma no ho anti we na omu si 4-story building we no plan ne se we ni we be kwa akohia no ma sa akọka ni mu abom na ekosoro na akosoro I see nti enye waste enye adwuma keto eno nti ana momfa machine bia nka ye mubu because omo di kind of constructors eba ho mo mbehwe se enye weeka omo behwe na mo se bia ye kama edan no ho odin omo betimi ato aso enti omo si dia bom na omo ato dan no so enti enye waste enkoye se omo si e dia fa nanim no magya ne honom da bi omo si dia bom na omo ato aso ekono ehwo nanim no anom de gym center ne behye I see na ohwa abrosan na se de me chechemu na ebi obi nti ase ase no ase de nyina ebe ye gym na omo e de dressing room na say changing room na e de aka ho na first floor no aba be your offices ehwo ne mpanyimfo no betena se secretariat ya ye ka ho asem ehwo ana se bia okokọ hwe mpanyimfo bi okokọ hwe coach ni office okokọ hwe team manager ni office your friend is saying mpanyimfo mo Kotoko team ni bi a original your friend is saying supporters chairman okokọ hwe mo nyina ehwo ana obi hu mo offices no na dia can third second and third no akọ ye
rooms a players in the better. Tiana was sunny see for my now or gym. Or sunny ya now who change your hona go training. Tisam was sort of honoma, and almost sunny ya now winning pay for the baby dim como. I was here her office. Now almost also be a conference center, conference room cashier. Our meetings are who doing no. Because press conference no. Yes. Maybe I could compare for any some for our meetings here. And then some for any ebeko. Ni no makwa meetings no. Nice job. And see, construction work no more your honom no. Idea omo within 6 months. Almost say acha kra no. Be 1 year. Acha kra. 1 year. 6 years Within 6 months, because so now 2 weeks, almost mean that foundation. When you was say foundation in blocks, your friend say concrete, I would also come in. Almost mean that page, your friend say foundation, and the initiation, within some shortest time, no much share your more plaster. And I nye enipa 2-3 bi na eye adwuma ene me ko ye no enipa mako 13 dumiensa ana mo ye adwuma, and even security a owo Kotoko omo training grounds one a ohwe enema so no omo so de ne ho ahyem ono so ye bi ono so ye bi ono de ne ho ahyem a o ye bi ani bo ekotrem se be ya project no e be fast e de amakro bi okumo ase asante Kotoko bobuku no na eno ana eno aye wura Nana Penkra, on the CC Kotoko team no, Mutum for the action and Sasso on Shesso. Let me be on your kama. Yes. And Modneni Ecoche, near Air Cosso, and so our honor. Into us or monitor Jumedino. Sebeya, Bibian fan chain. Time beyond we still honor, there be. Time I'm the ashes some person will read. I will say you are a na bibia enso eye kama ewo hono na bebe da se ewo ho na mami nsa mi so we me the video number 3 atoso eno akwa no video a ese asase ye twama ne kofom kakra eye kwabo ye nua park bia wo so ade galamsey fo abawa na boss galamsey fo ma ho okay ana obi anso me wia ya asase no na nye tie ne se sa video e medi kan e di ama ya hwefo e wo ha sei oh okay na se me di kan e kire wo mo no e wo new pitch no ho no men kan se new pitch na adjacent pepe ana ba bia building e koso no na asie ana sa dwumadi e koso na eye artificial turf na artificial grass omo eye no wo hono mo no me kan di beto ya hwefo anim se sa turf no mo ye no na nse ye mfa ho story ma enye se omo ayomani na ensu ototo enu nti ana ma mo stop ya adwuma no na enra jewura na napenkra kontomponi afere hene ene Ghana gas omo ana hye dwumadi na se a omo de omusika awuram eye ede aboa krobia kumase asante Kotoko bobuku no enra na napenkra ene omo ko ho okay ekohwe project no sisia na ensuo toto na akofom no se de be ya omo ebenya ombenya ne yie aye ne yie ne ntino omo start esanso ebeba ho enche kra ibehu se omo sanso do machines enso aba ho no because se enso ne toto na se bia the rolling machines ebe fa so a anwani ade ne ebetete like omo nya ne se ne omo pe no I don't think omo stop here no that was the reason omo di kind man. But the reason why you sound so edia back na say enra yewura eno mo share kira mo ehwe ama dwumadi na akoso me che Ghana gas for no enra yewura eno mo ko ho no ekohwe ye bra obehwe project a ekoso e wada koja acho no osan so no mo ko ase ho ekohwe na omo ahye on say enche omo san so ba
na ɔmo aba abɛyɛ dwumadi no ama bibia ayɛ kama bibia ne hɔ a ɔmo ato atwene ana ɛnyɛ galamseyfoɔ bi ana ɔmo awura adakogya akye hɔ no ana ɛnyɛ nkurɔfoɔ bi na ɔmo awura hɔ a ɔmo ewia nsase but Ghana gas artificial turf a na ɔmo ɛyɛ ɛde ama Korobea Kumasi Asante Kotoko no ɔmo aba so a ɛnkyɛ koraa no ɔmo san so ba abɛyɛ dwumadi no ama na kɔ so kama ɛwɔ hɔ no. Nice job minia wayɛ ne nyinaa aseda kɛse ɛyɛ wodze ɛnkɔ mfama yie paapa sɛ wabɔ adwumaden great work done ɛde ama GH Live Studios Ghana's numero uno ɛtiefoɔ we are really proud sɛ wayɛ adwumaden sɛ de ama yɛni agye ho paa boro so kɔ so a ne som na yɛn nyinaa no mmoa na yɛmo yɛto hyire ɛberɛ a ɛsɛm Nanaba Kwame Gracious ɛna wayɛ gracious to the job no ɛde ama yɛn no hyɛ no nso sɛ wotaate ne nka wɔn na yɛ chief reporter ɛde ma GH Live Studio yɛde yɛwɔ ama no ne ha ɛna ɔno nso to petem ayɛ na yɛgye nsɛm no ɛde som wɔ asɛm no yɛgye with video evidence vivid accurate a ɛnyɛ ketewa nti deɛ firi mu ba biara no yes Nanaba Kwame Gracious ɔbɛyɛ gracious to the story na ɔde ama yɛn ne tɔfa bom ɛne sɛ Dr. Keke Sapon Dina Usiye no uncompleted one no. They say 4-story building a yes training facility no entry so no gym ebe wom said you who ye no players ebe them conference center be wom offices outdoor be wom na omodia a magic old one no na peja kosro no ma wi ni nyina kama na na amponsa building no Usiye no with container they say no serve kama there no serve so hona building materials ni nyina no egu kama yama pitch na yaye na yetutu nwurabone afrim ye wi anisa amanfo wo so a etutu nwurabone eniama ba bia adonko mu a Ghana gas for eboa asi artificial pitch synthetic one ediama Korobea mapoma metema Asante Kotoko. That is the story of it and then thank you. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?